السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي العدنان محمد بن عبد الله المرسول والمبعوث إلى الإنس والجان، وعلى من تبعه من صحابته وآله وتابعيهم ومن جاء من بعدهم بإحسان. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، saudara-saudaraku, alhamdulillah, terima kasih untuk dakwah di sini. Saya sangat terhormat dan bahagia untuk menjadi di sini malam ini. Saya insyaallah berbicara di Arabi. Insyaallah Imam translation. إننا كما ذكر الأستاذ الشيخ نبابان لأول مرة نزور آتشي. فالعالم حينما يذكر اسم آتشي يأتي في الذهن تسونامي، فهذه حقيقة. ولكن المسلم الكيس الفطن يجعل من المصيبة فرصة، ويجعل مما يسمى ب challenge أو تحدي opportunity، فرصة لكي تكون آتشي الحمد لله متميزة، ولتكون إن شاء الله معروفة بأكثر مما عرفت به بالتسونامي الكرم. ذكر الأخ أستاذ نبابان في تلك الجمعة ما يسمى ببوكسينج داي في شمال أمريكا، وهو يأتي بعد كريسمس أو عيد المسيح. اليوم الذي بعده أعلننا الأعداد، وكان العدد في إندونيسيا آنذاك 250,000 الذي توصلنا به. وهناك جالية كبيرة من التاميل من سريلانكا كانت تجمع، واجتمعنا مع الحكومة وطالبنا أن يضاعفوا ما نجمع، وفي الحقيقة استمعوا لنا. فلم أرى في حياتي أناسا متأثرين بقدر ما رأيتهم بعد التسونامي. فلقد لاحظت وشهدنا تسونامي للكرم. هذا التسونامي من البحر قابله تسونامي لم يكن له سابق من المسلمين وغير المسلمين، تسونامي من الكرم والجود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، setelah beliau dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan dan mengatakan dengan bahasa Indonesia rasa bahagia beliau luar biasa karena diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara beliau di Aceh. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Syamsul Arifin Nabawan tadi, bahwa ketika disebutkan kata Aceh, itu yang terbayang di benak setiap kita itu adalah musibah tsunami. Ya, tsunami. Seorang muslim yang cerdas dan peka sudah semestinya ketika menghadapi setiap musibah itu memanfaatkan setiap momennya itu untuk menjadi lebih baik. Dan musibah tsunami ini adalah kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik bagi kita semua warga Aceh. Dan moga-moga tsunami ini merupakan momen bagi kita
kita semua agar Aceh ini bisa dikenal dengan jauh lebih baik dari sebelum tsunami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kunjungan Dr. Sulaiman Nababan ke Amerika Utara, beliau menyebutkan bahwa jumlah korban yang wafat dalam musibah tsunami ini mencapai sekitar 250.000 orang, dan musibah ini sangat-sangat luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya di negeri Islam ataupun di negeri non-Islam. Musibah yang sangat-sangat dahsyat. Ada beberapa kelompok masyarakat di Kanada, seperti di antaranya yang disebutkan adalah dari masyarakat Sri Lanka, dan juga dari pemerintah Kanada sendiri memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Ini semua karena seluruh orang yang ketika itu mendengar tsunami dan menyaksikan sendiri beberapa kejadian-kejadian dalam tsunami tersebut itu sangat tersentuh dan bisa memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi. فالمسلم يقابل هذه المصائب وهذه الابتلاءات بالصبر، ويقابل هذه النعم، نعمة السلام ونعمة الخيرات، خيرات هذا البلد الجميل، وفعلا هو جميل، ليس عندكم جفاف، الماء والخضرة، الماء والخضرة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، عندكم الحياة وعندكم الطعام وعندكم الأسماك وعندكم الحمد لله نعم لا توجد في بلدان كثيرة، فاحمدوا الله على النعم واصبروا على ما أصابكم من مصيبة. فالعبادة هي صبر وشكر، صبر على الابتلاء وشكر على النعم، هكذا يعبد الله. ولذلك يعرف الأصوليون الفقهاء العبادة على أنها شكر المنعم، كما يسميها الإمام الغزالي وإمام الحرمين وغيرهم شكر المنعم، أي نشكر المنعم الذي ينعم علينا من الصباح إلى المساء. فهناك النعم الكثيرة. أما فيما يخص الزلازل والفتن وهذه الأشياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب يوم القيامة، إنما عليها في الدنيا الفتن والزلازل، ويدخل في ذلك التسونامي والقتل. وما نشاهده اليوم من قتل وتذبيح أكثر في بلاد المسلمين من غيرهم، بل الزلازل دائما زلزال، إما في إندونيسيا أو باكستان أو تركيا، سبحان الله أغلب الزلازل في بلاد المسلمين. والقتل الآن سواء تيروريزم الإرهاب، قتل أي قتل الحكام مثل سوريا لشعوبها، أو قتل من أصحاب الفتنة مثل الخوارج، أو قتل من أصحاب المتطرفين الذين يغيرون الدين، والذين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فاللهم احفظ أندونيسيا منهم. كل هؤلاء القتل والزلازل والتسونامي والفتن، المسلمون يفتنون في دينهم، سواء مثل هذا الذي يقع الآن في جاكرتا أو في ماليزيا أو روهينجا أو في سوريا أو في سنترال أفريقيا أو في الصين، المسلمون في الصين، أو قطاني في تايلاند، أو مسلمون الآن في أمريكا. فتنة كبيرة، يفتنون. حيث أعلن المرشح الرئاسي الذي ربح دونالد ترامب
أنه سيمنع المسلمين من الدخول إلى أمريكا. قال حتى ننظر في هذا الأمر. قال المصالح تقدم على هؤلاء، فهو قال نحن سنمنع المسلمين وسنقطع علاقات هؤلاء المسلمون لا يأتي منهم إلا المشاكل. Seorang muslim ketika menghadapi musibah itu menghadapinya dengan kesabaran, dan ketika dia menghadapi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia menghadapinya dengan rasa syukur yang mendalam. Indonesia ini dikaruniai banyak sekali karunia, di antaranya adalah perdamaian, kemudian tanah yang subur, air yang sangat mudah, tidak seperti di beberapa tempat air itu sangat sulit didapatkan. Ikan-ikan juga sangat banyak sekali di negeri ini. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Indonesia yang sangat patut untuk disyukuri. Ibadah itu pada intinya adalah kesabaran dan syukur. Sekali lagi, ibadah itu adalah rasa sabar dan rasa syukur. Ahli usul fikih ketika menerjemahkan ibadah itu mereka mengatakan ibadah itu adalah bersyukur kepada orang yang memberi nikmat. Hal ini diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti kepada kita dari subuh hingga petang hingga kembali kepada pagi berikutnya. Dan ketika seorang muslim itu diuji dengan beberapa cobaan seperti gempa bumi, tsunami, dan fitnah-fitnah yang lain, itu hendaknya dia bersabar ketika menghadapi setiap cobaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Inna ummati hadhihi ummatun marhumah." Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang dirahmati, adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diazab kecuali di hari kiamat. Akan tetapi di dunia ini dia akan diuji dengan berbagai jenis fitnah, berbagai jenis cobaan seperti gempa, tsunami dan seterusnya. Oleh karena itu kita menyaksikan di banyak sekali belahan bumi Islam terjadi banyak sekali cobaan, fitnah seperti pembunuhan yang terjadi di banyak tempat di belahan bumi ini. Juga ada gempa yang terjadi seperti di Indonesia, di Pakistan, di Turkiya. Juga ada pembunuhan yang dilakukan oleh sebagian di antaranya oleh para pemimpin seperti yang terjadi di Suriah, presiden yang membunuhi rakyatnya, juga dilakukan oleh Khawarij dan orang-orang yang al-mutatarrifin, orang-orang yang berlebihan dalam memahami agama. Dan beliau mengajak kita semua selaku kaum muslimin untuk tetap bersabar dalam menghadapi setiap musibah. Dan musibah itu juga seperti yang disebutkan oleh beliau, itu ada di antaranya yang terjadi di Amerika juga, seperti yang dilakukan oleh presiden yang terpilih akhir-akhir ini, yang baru-baru ini, yaitu Donald Trump, yang di antara keputusan beliau akan melarang kaum muslimin untuk masuk Amerika dan memutuskan hubungan bilateral dengan negara-negara Islam. Ini adalah sebuah bentuk cobaan yang harus disikapi dengan arif oleh kaum muslimin. أهل السنة والجماعة عددهم أكثر من 1.5 مليار، لكنهم في تشتت أكثر من أي ديانة، من أي مجموعة. الصينيون مجتمعون، الأوروبيون مجتمعون، الشيعة مجتمعون، الأحمدية مجتمعون. كل الفرق سواء التي تنسب إلى الإسلام أو غير المسلمة مجتمعة،
إلا أهل السنة والجماعة. لماذا؟ سبحان الله. لماذا كنفا؟ لماذا أهل السنة والجماعة أكثر تفرقا؟ حتى عندنا في كندا وفي أمريكا وأوروبا أكثر تفرقا. تجد مثلا الشيعة وراء إمامهم، المسيحيون الكاثوليك وراء البابا، البروتستان وراء الباستر، الكومونيست الشيوعيون وراء الحزب الشيوعي الصيني. كل يتبع إلا أهل السنة، كل يظن أنه هو القائد. هذا عندنا مشكلة أهل السنة والجماعة حتى في أندونيسيا. لماذا؟ وعندنا ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا. عندنا القرآن، السنة، عندنا الأئمة الأربعة، عندنا العقيدة، عندنا أشياء كثيرة توحدنا أكثر مما تفرقنا. رغم ذلك نحن أشد فرقة من غيرنا، وديننا مبني على الوحدة. أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا هنا، ما سأعطيكم الآن هو خطير جدا، يدل على خطورة وعمق فهم النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته كنبي، كقائد، كرئيس دولة، يدل على عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك مايكل هارت وغيره من الذين كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختار 100 الأكثر تأثيرا في البشرية في تاريخ البشرية من غيرهم، وضع محمد صلى الله عليه وسلم في أول قائمة قبل عيسى عليه السلام، رغم أن مايكل هارت رجل مسيحي، رجل عالم مسيحي، لكنه قال حينما انتقد لماذا وضعت محمدا أول الناس، قال لأن محمدا لم ينجح فقط في إدخال الناس في الإسلام، ولكنه أنشأ حضارة ليس لها سابق وليس لها مثال أو مثل ما يشبهها من قبل. قال نجح فيما يسمى spiritual realm، أي في الروحانيات وفي الواقع، ولذلك اخترته لأنه الرجل الذي أثر ولا زال يؤثر إلى يومنا هذا في الناس، في المسلمين وغير المسلمين، بما أخذه منا الغرب من حضارة الإسلام، سواء علوما دينية أو أحكام أو قوانين أو علوم تجريبية. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله وهو يؤسس الدولة في المدينة المنورة، أول شيء آخى بين المهاجرين والأنصار، جاء بمفهوم جديد، الأخوة التي بيني وبينه، وبيني وبينك، وبيني وبينك، أخوة مبنية ليست على الدم ولا على العرق، إنما هي مبنية على الإيمان. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah jumlah mereka di dunia ini lebih dari 1,5 miliar. Akan tetapi dengan jumlah yang sangat banyak ini, yang mengherankan adalah Ahlussunnah ini saling berpecah belah. Orang-orang Cina mereka semua itu bersepakat untuk sepakat pada satu kata dalam komunis. Orang-orang Eropa juga demikian. Orang-orang Ahmadiyah mereka berkumpul dengan imam mereka. Orang-orang Syiah juga demikian. Seluruh golongan atau seluruh agama, seluruh kelompok pemikiran semuanya bersatu kecuali Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa bisa demikian? Padahal
Ahlussunnah wal Jamaah, orang Islam itu mempunyai bekal yang semestinya itu bisa menyatukan mereka, bukannya malah memilah dan memecah-mecah mereka. Orang Islam itu, Ahlussunnah itu mempunyai Al-Quran dan mereka mempunyai As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi bekal bagi mereka dalam kehidupan mereka dunia dan akhirat. Agama kita ini dibangun dengan persatuan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan, mari kita cermati betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai pola pikir yang sangat mendalam dan sangat jenius, sehingga menjadikan tokoh-tokoh dari di luar Islam pun itu mengakui kehebatan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dia sebutkan adalah Michael Hart, yang beliau pada dasarnya adalah orang Kristen Amerika, orang Kristen. Dalam buku beliau 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, ini menempatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang nomor 1 yang sangat berpengaruh. Ini di atas Nabi Isa yang merupakan tuntunan mereka sendiri. Ketika Michael Hart dikritik dan ditanyakan mengapa Anda meletakkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang nomor 1 yang sangat berpengaruh, beliau mengatakan bahwa Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi bukan hanya bisa menyentuh hati-hati para pengikutnya dan menjadikan mereka betul-betul mengikuti baginda Rasulullah, mengikutinya, akan tetapi beliau bisa menciptakan sebuah peradaban yang belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah ada tandingannya hingga saat ini. Dan pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih bisa dirasakan hingga sekarang, baik itu bagi orang Islam ataupun bagi orang non-Muslim. Dan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah ini adalah sebuah hal yang sangat fenomenal. Yang beliau lakukan pada waktu itu adalah beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Beliau mengubah persepsi masyarakat terhadap arti persaudaraan itu, bukan hanya yang diikat dengan tali darah atau tali perkawinan, akan tetapi ukhuwah yang sebenarnya, persaudaraan yang sebenarnya itu adalah apa yang diikat dengan tali agama atau tali keimanan. لو كنا إخوانا حقا لما فعل هؤلاء في سوريا اليوم، يذبحون بناتنا وإخواننا في حلب، يذبحونهم. أنتم رأيتم في الإنترنت فيسبوك النساء يقولن نحن سنقتل أنفسنا عوض أن يمسنا أو يغصبنا أحد هؤلاء. جاء الشيعة من إيران، من أفغانستان، من باكستان ليؤازروا بشار الأسد بأمر من أئمة إيران: اذهبوا واقتلوا أهل السنة لتدخلوا الجنة. هكذا يقولون: اقتلوا أهل السنة لتدخلوا الجنة. ويقتلونهم ويذبحونهم. الروس الذين لا يؤمنون، الذين لهم قالوا سنوقف إطلاق النار حتى يخرج أهالي حلب. أنتم تعلمون هذا في الأخبار. لكن قبل البارح رفضت الروافد والميليشيات الشيعية وحزب الله، رفضوا فضربوا هؤلاء المدنيين. والروس قالوا قلنا لكم قفوا، قالوا لا نضربهم، لماذا يخرجون؟ نريد أن نذبحهم لندخل الجنة. يعتقدون أن ذبح أهل السنة يدخلهم الجنة. هذا شيء، ونحن 1.5 مليار ننظر وماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كيف وصلنا إلى هذا؟ وهذا دليله في القرآن. لو طبقنا محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على أعدائهم رحماء بينهم. أين الرحمة بين المسلمين؟ أين الأخوة الإسلامية؟ أين هذه المبادئ؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين أهل السنة والجماعة؟ فإن الغرب، علماء الغرب، وأنا سئلت في أمريكا، هم عندهم نحن المسلمون المعجزة هي القرآن. صحيح القرآن هو أول معجزة، لكن الذين يفهمون يقولون هذا قرآن كتابكم، عندنا نحن التوراة والإنجيل. لكن المعجزة العظمى في أعينهم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أصعب مجتمع متفرق. كانت الجزيرة العربية قبائل متفرقة يحارب بعضها بعضا، القوي يأكل الضعيف، وكانت العبودية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوحدهم إلى يومنا هذا. أهل التاريخ المؤرخون والعلماء كيف نجح محمد؟ كيف؟ لذلك أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصعب قوم، فرس لم تستطع توحيدهم تحت دولة واحدة، والروم لم يستطيعوا توحيدهم تحت راية واحدة. فبعث الله في الأميين رجلا أميا وحدهم، وترك فينا ما يوحدنا، ولكننا تركنا وكلنا يهتم بنفسه ولا يهتم بجماعته. لذلك أقول توحيد المسلمين ليس صعبا. أعطيكم مثال. أنتم هنا في إندونيسيا تلبسون هذا الفتشي، ممكن فتشي أم لا؟ ممكن هكذا. نحن عندنا حج وعمرة من أمريكا وكندا، وعندنا فتشي مثل هذا، الكل الرجال يلبسونه مثل هذا. فكان هناك كل الحجاج حينما اعتمروا لبسوا الإحرام، قلنا لهم ضعوا ملابسكم، لكن الطرابيش فتشي الذي أعطيناه للجميع كان مشابها. فقالوا كيف نضعه في مكان واحد؟ قلنا لهم لا يهم إن شاء الله الآن اعتمروا، لأنهم لو رجعوا بعد العمرة وبحثوا عن طرابيشهم لما عرفوا. يجب أن يبحث الجميع عن 100 طربوش أو قلنسوة من بين عن طربوش، يبحث عن طربوش أو قلنسوة من بين 100 طربوش، صعب. فماذا قلت لهم؟ ضعوا ورقة باسم صاحب الطربوش أو القلنسوة داخل القلنسوة وضعوها هنا. حينما ترجعون كل منكم يأخذ واحدة ويرى اسم أخيه فيعطيها له. فأخذ الموضوع دقيقة عوض أن يأخذ ساعة. تصور أنت تبحث عن طربوشك أو على الفتشي بين 100. فهكذا التعاون لو كل منا تكفل بمصلحة الآخر. أنا مع أخي وراعى الحقوق الست التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام وزيارة المريض وعيادة المريض وتشميت العاطف والاستنصاح والنصح لله وإجابة الدعوة واتباع الجنائز وكذلك الأشياء، لما وقع للمسلمين ما يقع. ففي أخوتنا الوحدة والنصر والتمكين، وفي تفرقنا سيقع أكثر ما وقع للطرابيش. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan kalau sekiranya kita Ahlussunnah dan orang Islam itu bersaudara, niscaya tidak akan terjadi apa yang kita lihat dan kita saksikan sekarang yang terjadi di Suriah. Mereka membunuh anak-anak kita, mereka membunuh anak-anak perempuan kita, ibu-ibu kita, saudara-saudara perempuan kita.
sekiranya mereka dan kita ini bersaudara, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Yang terjadi di Suriah ini adalah orang-orang Syiah dari Iran dan Afghanistan itu semuanya mendukung, dan Pakistan, mereka mendukung Bashar, dan ini adalah perintah yang langsung diberkahi oleh pimpinan tertinggi mereka. Mereka beranggapan bahwa ketika mereka membunuh orang Ahlus Sunnah, mereka akan masuk surga. Orang Rusia beberapa hari yang lalu mengatakan agar mereka semua menghentikan mengadakan gencatan senjata dan menghentikan bombardir yang mereka lakukan selama ini pada beberapa kota di Suriah. Akan tetapi 2 hari yang lalu orang-orang Syiah kembali membombardir beberapa kota di kota Suriah, di negeri Suriah, dan mereka menolak apa yang diminta oleh Rusia. Sekali lagi mereka beranggapan bahwa ketika mereka membunuh Sunnah, mereka akan masuk surga. Dan padahal ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekiranya mereka menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau itu tegas terhadap orang-orang kafir dan saling kasih mengasihi terhadap sesama mereka. Di mana sebenarnya persaudaraan Islam? Di mana dasar-dasar Islam yang harus diterapkan? Orang-orang ahli ilmuwan Barat, mereka ketika bertanya kepada saya, apa sebenarnya mukjizat yang terbesar dalam agama Islam? Beliau mengatakan bahwa mukjizat terbesar dalam agama yang adalah Al-Quran. Akan tetapi dalam sanubari mereka meyakini bahwa mukjizat yang terbesar yang ada di agama ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sebuah masyarakat yang sangat sulit untuk dipersatukan. Sebuah masyarakat yang orang-orang kuat di antara mereka itu memakan orang-orang lemah. Akan tetapi bagaimana Muhammad itu bisa berhasil di dalam upayanya? Padahal beliau adalah orang yang tidak menulis dan tidak membaca, orang yang ummi, dan masyarakat yang Rasulullah diutus kepada mereka itu adalah masyarakat yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa bersatu. Padahal beliau menyebutkan untuk mempersatukan kaum muslimin itu tidak diperlukan upaya yang sangat sulit. Sebagai contoh, beliau menyebutkan ketika di musim haji, yang kita ini kan memakai peci. Anggap saja pecinya itu adalah seperti yang dipinjam tadi dari pasar ini. Misalnya ada 100 orang memakai peci yang sama, dan beliau meminta misalnya agar 100 peci itu dikumpulkan di satu tempat. Nah, ketika setiap dari para pemilik peci itu ingin mengambil peci-pecinya, ini akan butuh upaya dan butuh waktu agar setiap orang itu bisa menemukan pecinya dan mengambilnya. Akan tetapi, ya karena pecinya juga sangat mirip, ya. Akan tetapi kalau kemudian ketika beliau menyarankan agar di setiap peci itu dituliskan di atas secari kertas nama masing-masing pemilik dari peci tersebut, kemudian setiap orang yang ketika memulai mencari peci tersebut dan mendapatkan nama saudaranya, kemudian dia memberikan kepada saudaranya, ini justru hal ini akan menghemat waktu dan menghemat energi untuk agar masing-masing bisa mengambil peci-pecinya masing-masing. 1 menit saja 100 peci itu bisa terbagi atau bisa diambil dalam waktu 1 menit. Dan inilah efek dari tolong menolong, bantu membantu, dan saling bahu membahu. Kalau setiap kita itu mau membantu saudaranya, niscaya di
tidak akan terjadi apa yang dirasakan oleh kebanyakan negara-negara Islam di belahan dunia ini. Ada beberapa jenis akhlak Islam yang beliau sebutkan, seperti diantaranya membalas salam, mengunjungi orang yang sakit, memenuhi undangan, dan mengantarkan jenazah dan lain-lain. Ini adalah bentuk-bentuk akhlak atau adab-adab atau ajaran-ajaran yang kalau setiap kita itu mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, terlihat sepele tapi akan bernilai sangat besar. Dan di akhirnya beliau menyebutkan di dalam persaudaraan itu ada persatuan dan kemenangan, akan tetapi di dalam permusuhan atau tidak ada toleransi itu menyebabkan perpecahan dan kemunduran. وفي الختام صلاة العشاء قريبة. نحن أهل السنة والجماعة نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. وهم يقولون: اقتلوا أهل السنة تدخلون الجنة. فهذا فرق يبين أن نحن نبني المجتمع ونوحد المسلمين ونعامل غير المسلمين بإحسان. فلذلك ليعتني بعضنا ببعض وليعلن بعضنا بعضا الحب في الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا أن نقول أن نجهر بحبنا للآخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان إنسان تحبه في الله فاذهب وتقول: أنا أحبك في الله. هذا لأن قوة الحب أقوى من أي سلاح، قوة الحب والاحترام. لكن للأسف لا يكون الحب إلا إذا كان هناك ثقة، percaya، trust. ولا تكون الثقة ولا يكون هذا الأساس إلا إذا كان التواصل. فبغير التواصل والصلة لا يمكن أن يثق بعضنا بعضا، ولا تكون التواصل ولا يكون التواصل إلا بوجود الاحترام. والحمد لله أنتم في إندونيسيا من الأطفال وخصوصا في السنترال والمعاهد الدينية والمساجد الاحترام ما شاء الله عندكم، الاحترام للكبار والاحترام للصغار. فما شاء الله أقولها وأنا فخور بكم. الاحترام يؤدي إلى التواصل، التواصل يؤدي إلى الثقة والاعتماد، والثقة والاعتماد تؤدي إلى المحبة، والمحبة تؤدي إلى السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. ونسأل الله أن يبارك فيما سمعناه وفي هذا المسجد وفي القائمين عليه وفي فضيلة الإمام. بارك الله فيه وفي أهله وجزاكم الله خيرا. Di akhir tausiah beliau mengatakan bahwa Ahlussunnah menyerukan dan mendengungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: afshus salam wa'at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam. Sebarkanlah salam dan berilah makanan dan sambunglah tali silaturahmi dan salatlah di waktu malam ketika orang lain tertidur. Tadkhulunal jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Sedangkan orang tidak seperti apa yang diterukan oleh orang Syiah dan yang paham dengan mereka. Bunuhlah Ahlussunnah, kalian akan masuk surga. Ahlussunnah itu bercita-cita atau menyerukan kepada persatuan di dalam masyarakat. Dan Ahlussunnah itu diantara akhlaknya adalah kita berbuat baik dengan bersama kaum muslimin dan juga dengan non-muslim. Kita saling memperhatikan di antara sesama kita dan memperlihatkan rasa
hormat kita serta rasa cinta kita kepada orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kita temui orang tersebut dan kita katakan bahwa kita mencintainya karena Allah. Rasa cinta itu tidak akan lahir kecuali karena rasa percaya, dan rasa percaya itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada rasa saling kontak atau saling berhubungan. Dan rasa saling berhubungan silaturahmi ini tidak akan terwujud kecuali karena ada rasa saling menghormati. Dan beliau memuji masyarakat Indonesia yang alhamdulillah mengatakan bahwa orang-orang di Indonesia ini menghormati orang-orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda di antara mereka. Dan hal ini sebuah fenomena yang merakyat, yang memasyarakat di antara kita saling menghormati dan saling menghargai. Ini mungkin tidak ada di beberapa masyarakat yang lain, dan beliau mengajak agar kita mempertahankan rasa saling menghormati ini, kemudian mempertahankan juga silaturahmi di antara kita, dan silaturahmi ini pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada saling mencintai, dan saling mencintai ini akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan perdamaian. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam ini bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendoakan keberkahan kepada kita semua, dan nashkuru fadilat syekhina ala kalimatihi al-balighah wa al-mufidah, kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yubarika fihi wa fi ahlihi wa fi 'ulumihi wa fi juhudihi wa fi kulli ma qama bihi min al-khair fi hadha ad-din wa lil muslimin. Kita sudahi tausiah kali ini, dan sama-sama kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas